Copper Belt. I'm invited to speak or teach a conference ya Sepela to Wapula Mandilima Conference Center. Then topic nale cover ile kumamu John 8 verse 31 and 32 ile covering headline ya ukwishiba icine sambililo ndimo kama sambililo iyo shukuri Yesu Kristo asambilishe bantanshi ya kufundisha abantu bakwe abayuda muri abo basangiriye amafya yengi mu masambiro ya kwa Yesu amongst them bamubaditetekele abo abatetekele ebo akoseleshe kuti imwe mwe batetekela kumashuwayo mwamukwa kuline ichikuru chikulilepo mulino kwikalilila mufyewo fyandi nga mwikalilila mufyewo fyandi elio mukafika kukuba abasandi bano elio notukuba abasandi apanono mukafika kukuba abasandi icine elio nga mwafuma mukuba abasandi icine ichikafumamu kofika kukuba abantungwa ekutila itontonka ndi akwa Yesu ali mwene tatu aba free. We are enslaved with all sorts and sorts of burdens, problems, what and what. So kuchebwe chile kumakuli Yesu eko tuwa relieved kuma teachings yakwe kwa the concept tulafika paku poke do kwa tila ye many theme and many topic yo takwete kusambila kwesuko twasambile n'abana bakwalesa ta conference tatuleko selesha abana bakwalesa wano pakutwatike kukwishibe kino baleka basambirira icine muntu teshiteti eshibe munakwe minus ukumusambirira etumuntu atike kukwishibe kiri kyonse minus ukutisambirira be it academically kusukulu lyonse lyo muntu asambirira akwishibe mufano pya pitamo wino muri yo musango ne kwenga toko kwishibisha icine kano twasambirira icine ni kinshi. According to John 14 verse 6, umwine ni Yesu atidali nenshila necine nomweo. Inshila mwakuya ukuti mufike ku destination ya pintu kimo. Now, inshila ifile yaba ni right route. Ekutila Yesu pakuba inshila aliba ni route isume ya kupingisha mu kingdom ya kwalesa. Na destination pakuingira mu kumwa kwalesa kukapato mweo kwa meyayaya. Inshini pakupokelela kwa mweo ushifwa. Mweo wa kusekelela epo tuleka bilo kubula Yesu no kumusambira onso kuti life yonse yakwa Yesu ikale mu myeo shaba nse. That is the main purpose ya kusambira John 8 verse 31 and 32 katwatika kukwishiba who Jesus is, we will be or serving like him or the master. Otherwise we are enjoying the topics. Atmosphere is very high for my members, and then the participation is going on. Otherwise, console letumfila, console lekutikako tule mukumbirwe palo join any pamona ifwe kukuleta tuombele chapamo umutima munompashumo. Otherwise, mutupeteleko mulimo wende bino. Shalom. Hallelujah.